Добро вечер. Четврток 22 часот, време за емисија во центар на YouTube. Јас сум вас Кефто, почитувани гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 80 до 85 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва вистината ќе побараме во интервју со Рајко Цаушевиќ, екстремно интересна личност. Личност кој всушност беше основа целата таа групација или гроз на групации кои се нарекуваат Pink Panther да го добија тоа име. И кога ќе го погледнете Рајко Цаушевиќ, кога ќе погледнете некои фотографии негови од младоста, тој во многу наликува на главниот глумец на филмот Pink Panther или на серијалот Pink Panther. Така целата таа групација која изминатите 30 или 40 години ги прави најголемите грабежи на драгулирници, на одредени ексклузивни продавници каде што се чува злато, дијаманти, смарагди и така натаму, тоа е Рајко Цаушевиќ. Знае 9 јазици. Како што самиот вели, сите јазици не ги има научено во работнички дом Кочо Рацин, на курсеви во работнички дом Кочо Рацин, туку ги има научено додека лежел во затвор во Франција, во Германија, во Италија, како вели, сите дијалекти на италијански јазик ги има научено. Знаете што е интересно за Рајко Цаушевиќ? Што знае да пее македонски песни, што има живеено тука во Скопје и што ги сака македонците. Да не должам, 80 до 85 минути, одлично интервју со Рајко Цаушевиќ. Имавме Оливера Чирковиќ, или Жена Пантер, и го има Рајко Цаушевиќ. Рајко Цаушевиќ не знае толку добро да раскажува, меѓутоа тој е играчот. И кога направите споредба со Оливера Чирковиќ, која гравитирала или работела во наводници во Грција, овој нема казино, нема драгулирница, нема златара, позната, од Канска ривиера, Монте Карло, Германија, Франција, Италија и така натаму, Јапонија, Јужна Африка, каде што нема оперирано. За да можеме да снимаме вакви интервјуа, да можеме да снимаме интервјуа со генерали, со адмирали, со политичари широм Балканскиот полуостров, да ја снимаме Вида Боева, секретарката на Ванчо Михајлов, затоа јас ја отворив таа опција membership, да бидете мембари, да користите опцијата membership, да можете со ваши скромни приходи и донации да го помогнете работењето на емисијата во Центар и на порталот во Центар. На сите кои се мембари на емисијата во Центар ви благодарам, некаде околу 140-150 денари месечно, и ќе може да ги погледнете сите ексклузивни вонредни политички анализи, повеќе од 20 на број се сега, и врз база на тие приходи ние веќе нормално функционираме, независиме ни од власта, независиме ни од позицијата, независиме ни од странци, независиме ни од руси, независиме ни од американци, зависиме само од гледачите на емисијата во Центар. На сите кои користат опцијата membership ви благодарам, сите кои имаат супер чат донации ви благодарам, сите кои имаат донации во било која форма исто така ви благодарам, тоа ни овозможува нормално, успешно да функционираме и да бидеме после 30 години се уште најдобри во Република Македонија. Добар ден, добро вечер, Рајко Цаушевиќ или Цетиње Цаушевиќ. Цаушевиќ. Yes, имамо и Цаушевиќ, има и Чаушевиќ. Чаушевиќи су ови у Босну, они su nekada uzeli islam u to vrijeme kada je bila ta Otomanska imperija, a to su sve moji rođaci, moja braća. Mi to ne gledamo među nama, je li on musliman ili je pravoslavni, mi smo odrasli u Jugoslaviju i bili smo ljudi. Bez obzira na taj... Caušević со C, ne со Č. Pink Panther. To je barem sigurno. Dobro, to je sigurno, mene je važno šta drugi kažu o meni. A ja što ću reći, to je najmanje važno. Postoji dokumentacija, postoje presude, iza mene stoje rezultati, iza mene imam mojih 4 bivših žena, to su moje dame, imam 6 djece. O mojim damama nikad nisam rekao nijednu ružnu riječ. Znači imate CV. Jeste, imate imam. Presudi, imate kražbe, imate sve. Imam fotografije sa raznim ljudima, i sa političarima, i sa kriminalcima, i sa mafijašima. Imam 20 godina robije. Prvo intervju za makedonski medijum. Prve Makedonci, moja braća. Znači, baš sam srećen zbog vas. За да можеме да ве представиме. Можете. Значи вие сте Pink Panther. Јас. Според вас целата таа групација која е составена од повеќе делови веројатно го добива своето име и Лион, односно у Лиону јесте. Да. Jeste, to je policija internacionalna sastavila u Lionu, jer oni nisu mogli da nam uđu u trag.
jer mi smo bili iz Crne Gore, iz Srbije, iz Makedonije, iz Bosne, iz Hrvatske, od svuda nas, razumiješ. A ja sam tu odigrao jednu važnu ulogu jer ja govorim 10 evropskih jezika. Ja sam Evropat odmah. Imam 6 djece, imam sina koji je rođen u Amsterdamu, šćerka mi je Njemica, u Francuskoj imam 2 unuka, imam sina i šćerka u Francusku, sina i šćerka, onda imam ovdje u Beogradu imam sina, u Crnu Goru imam 2 djece isto, 6 djece imam. 6 djece svuda. Ostane li u Evropa nekoja para ili sve ukladno se nekoje zlato? Vidite vi, ako što gledam, imate preko 200 kražbi, to što možem da go pročitam, to što možem da go vidim. Da, mi smo sitne. Ja sam jedan sitan lopov u odnosu na ove odozgo, ovi koji... Političari. Oni pljačkaju cijele zemlje pljačkaju. Oni su moju Jugoslaviju, moju zemlju Jugoslaviju. Ja sam 67 godina. I ja sam živio lijepo u mojoj Jugoslaviji, bez obzira na neke stvari. I oni su tu Jugoslavije srušili, to je Zapad srušio. Oni su posvađali moj narod na Srbi, Crnogorci, Makedonci, Bosanci, oni. Pa onda hoće sada i Crnu Goru da sruše, Sjeverna Crna Gora, Južni Montenegro, ili će da sruše Makedoniju isto. Sad Makedoniju prave Sjeverna Makedonija, Južna Makedonija isto, što ja nemam pojma šta će oni to. To je veoma ružno i ja apelujem na moju braću Makedonce, budite srožni čoveče, budite ljudi čoveče, vi ste moja braća. Dobro, jer ovaj život je za mlade ljude, razumiješ, za moju djecu, za tvoju djecu. Gospodine rekao. Na njih ostaje sve to. Ajde da definiramo na početku. Znači, vi ste Pink Panther. Jeste. Spored vas, celata ta grupacija го добива името Pink Panther. Да. Бидејќи Интерпол во Лион сака, бидејќи не може да ви влезе во трага, сака да направи организиран криминал група за да може така да ве... Да може да нас... Да, така да ве третира, значи. Jer drugačije, u stvari to je jedan sistem, mi smo buntovnici, ja sam buntovnik, isto kao što imate gore u Južno, onaj Che Guevara, ja sam tako odrastao, Tito, Che Guevara, veliki pokretači, revolucionari, tako smo i mi isto. I jedan put kad je počeo taj konflikt u bivšu Jugoslaviju, bombardovanje, podjele, ratovi, pa šta da radim ja, ajde, ja kao jedan, hoću da se dobijam moje komšije, da se bijem, ja sam rekao ne, ja sam odmah shvatio odakle to ide taj. Znači, to oni uvoze. Oni prodaju oružje iz Evrope, iz Amerike. Nažalost, što ćemo, to je istina. To je istina. Ja dosta puta pričam sa Njemcima na njemačkom jeziku i razmišljam kao oni što razmišljaju. I ja im kažem na njemačkom, pa vi ste, rekoh, prodavali oružje, vi ste srušili moju zemlju. Vi ste, pa jeste li napali Siriju, Irak, sad se sve zna. Imamo sad ove internete, čude, sve znate, nema tu više laži, prevare i čujete samo jednu stranu, čujete drugu i treću. Gospodine rekao, koliko kražbi imate vo vašата karijera? A pojma nema, ako hoćeš. Dobro, prilika nekoja evidencija, 50, Pravo da vam kažem da su me ruke zaboljele koliko sam imao. Od toga živim, od toga sam živio cijel život, ja sam postao skitnica zahvaljujući njima. Ja na kraju krajeva nisam želio da ratujem sa njima, da pravim neke terorističke organizacije i da kad oni bacaju bombe kod mene, da ja bacam bombe kod njih. Ne, to mi smo bez mržnje, mi smo bez oružja, mi smo bez ratova i tako. Tako se mi... Повеќе од 100, повеќе од 200 кражби имате во вашата кариера. Pa, daću vam članak, to su Njemačka objavili o meni, njemački mediji. Oni su mene posljednji put teretili preko 400 pljački u 30 zemalja. 400 pljački, kражби. I oni mene lično, kako su skupljali te podatke iz Crne Gore, iz Monaka, iz Evrope, od svuda, iz cijelog svijeta, oni su mene proglasili da sam ja oformio najveću, stavili su Beruchte, zločinačku bandu.
Znači organizirana, kriminalna. Jeste, organizirana zločinačka, ne kriminalna, nego zločinačka. Dakle, oni hoće da mi prišu još jedno 20 godina robi ovako usput. Znači, toliko da ja ne pričam. Povek je od 400 kražbi. Jeste, stavili su. Od 30 državi u svijetu. Jeste, u svijetu. Kaj ste kradele se? Gdje ste sve krali? Pa krali smo iz bunta, zato što smo vidjeli da ne kada, nego gdje? U kojim državama ste krali? Pa svuda, po Evropi, po svijetu. Bili smo u Japan, ja sam bio u Katar, u Bahrajnu, u Kuvajt, bio sam u Japanu, bio sam u Singapuru, bio sam po Južnoj Americi, imam sad moji prijatelji koji su sad skoro izašli iz Brazila, iz zatvora, imam cijela Evropa, ja govorim 10 stranih jezika evropskih, čovječe, koji imam svoju djecu, imam tamo, živim sa ljudima, ja razmišljam na tim jezicima. Da li razumijete vi što znači razmišljati? Gospodine rekao, našиот ministar za nadворешни работи nema poseteno toliko državi kao što vi ste kradele. Znači vi ste, dobro, oni znači, vi ste ministar, preko nekih protekcija. Znači vi ste ministar za nadворешни работи na Pink Pantherite. Pa ja bi mogao da budem u Makedoniji recimo neki dobar savjetnik i napravio bih od Makedonije isto kao od moje Crne Gore što ću da napravim i ovdje ću da napravim. Ja sam za otvoreni Balkan. Open Balkan. Bravo, to jesam to. Open zlatari. Ne, da napravimo otvoreni Balkan, da napravimo jednu mangupsku, finu, pravu, jednu poštenu ujedinjenje. Jer mi moramo da živimo zajedno, čovječe. Mi moramo, naša djeca treba se družiti, da idu u školu zajedno, mi moramo da budemo ljudi i da... Ama izborite ko političar. Ja nisam političar. Vi govorite ko političar. Dobro, ali lijepo je to reći, jer ja sam... Znači vi dosadi sada kradite, vi dosadi pa da... mogu bi slobodno. I sad rešite da budete političar malce. Prvo što bih uveo Makedoniju, pričam sa nekima iz Crne Gore, iz Makedonije također, ima u Crnoj Gori moja komšinica, pa ja kažem, kako si, dobro, kako si ti djeca, Miko, dobro, gdje si ti djeca? U Ameriku. Što će rekao tamo u Ameriku? Kose neče su u travu, razbiraš to? Da. Kose neče su u travu. Kako ta trava? Marhuana? To. A pa, super. Znači, kaži djeci da se vrate u Crnu Goru, ja sam donio 3-4 šlepera te trave koje sam prosao po cijeloj Crnoj Gori, tako ćemo to fino, nekako se tunta djeca, što će ići tamo u Ameriku da kose marihuanu. Prave od nas budale, mi smo glupi, mi smo ludi, znači. Vi jedan del od vašeg života pomenujete o Skopje, pomenujete o Makedoniji. Skopje, moj grad u kojem sam ja služio u vojsku, čovječe, Skopje, wow, 69. je bio zemljotres, mi smo svi skočili da pomažemo Skoplje, pomoć Skoplju, izgradili smo Skoplje, ja sam bio srećan što u Skoplje služim vojsku. Koje godine to? 74. godine, 75. Maršal Tito Kasana, gore. Znači Pink Panthero čovjek od čego... Kako zove ono brdo, ono gore, Maršal Tito Kasan. Ispod dolje Bitpazar, pa gledaš cijelo Skoplje, dolje Vardar, ovako ide Vardar. To dolje Topansko polje tamo, ne li što je? Ne, to nije to polje, to je gore na brdo. Ja dozgo gledam iz moju kasarnu, može da vidiš cijelo Skoplje dolje. I mi smo stali išli da pobjegnemo iz kasarne, idemo u Skoplje da popijemo. A voljeli su nas, svi vole kao vojnika. Makedonci su poštovali jugoslovenskog vojnika i uvijek su davali čast. Znači, vi ste bili vo Maršal Tito. Maršal Tito. Znači Pink Pantherot ili čovjek od kojeg pravi Pink Pantherite služil vojska u Makedoniji, kod moje braće i tamo sam dao zakletu da ću braniti Jugoslaviju i moj narod. I makedonski, i crnogorski, i srpski. Vi go odbranite, gledam, go odbranite. A dobro, pružili smo otpor na svoj način. Nismo išli da bacamo bombe, ja nisam nikog ubio. Gledajte, v Makedonija i da dilkata na Donald Trump, koje ги чуваше деца Donald Trump, работеше во Македонија, живееше тамо француски гробишти и така натаму. Еве вие Pink Pantheri, значи во еден период многу луѓе има поминато низ Македонија. Се сеќавате ли на нешто од Македонија? Ве остане ли нешто во Како не знам, Македонијата všetко, брат, знам, ја sam zaboravio pomalo Makedoniju, ne praktikujem, znaš, imam puno prijatelja u Makedoniјата. I znam da pjevam na makedonski. Знаете на македонски? Znam da pjevam na makedonski. Да, сите пеат македонско, девојче веројатно. Ne, ja znam stare makedonske pjesme, ona bolen mi leži
mile popio da. To je strašno. Znači, Pink Panther iz Na najmakedonskog. glava mu sedi stara ta majka, bolno go plači, bolno go žali. Strašna pjesma. To je moja pjesma stvari. Ja volim majka. Makedonci su isto kao mi, Crnogorci i Srbi, mi smo isti narod. Mi smo vrlo emotivni. Da, i svega. Emotivno. Jeste, mi smo dobri ljudi, emotivni ljudi i tolerantni smo i civilizovani smo, ali Boga mi kad možemo i da budemo bezobrazni, kad nam pukne film, onda smo običani. Da. Dobro, gospodine Rajko. Da, jeste. Kako me sjeti sad na ovu staru makedonsku pjesmu koju sam rado pjevao, bio sam vojnik tamo i onda muzika, idemo navečer na muziku i oni pjevaju, ja stalno govorim, evo ti pare, pjevaj mi tu pjesmu, Bolen mi leži, Mile Popi Jordanov, strašna, baš lijepa pjesma i emotivna. A ovo sad svi pjevaju, ovo bavo devojče, ovo Makedonče, imao sam ja Makedonku, moja Makedonka, znaš kako je bila od Kumanovata? Žena. Prijateljica, dobra. Prijateljica. Silvija, ona je išla sa mnom u krađu s večer, ali ona bila top model, rođena u Düsseldorfu. Znači, partnerka vo kradenje. Jeste, imamo najjača, ona je bila najbolji Pink Panther od svih. Pink Panterka. Jeste, ona bila mala, tako mala bila, kosa ovako ubava, top model, mi uđemo, ja kad uđem sa njom u kazino, svi všetski gledaju to nju ovako kad pogledam. Mene niko ne vidi ništa, ja idem slobodno, mene niko. Ona bila top model i imala kosu ovako lijepa, sjećam se sa njom. I kada ona pravi, pa onda sveže kosu ovako, pa stavi kaguru, pa se gleda na ogledalo to, onda ovako. Pa onda ti misliš ona muško, ona je bila 3 u 1. Ona bila dobra ženska, ona bila ljubavnica, super i bila ponekad ono muško. Tako je bila jednom na XY na emisiji u Njemačkoj. Mi gledamo, sjedimo tako i gledamo, reko vidi, Njemci kažu 2 muškarca, jedan viši, jedan manji, drugi manji. Ona kao muško ovako. 2 muškarca Opljačkali juvelirnicu. A vi je dajcata? Ona bila Silvija iz Kumana, čovječe, taj plakanje, taj show. Moj život je show, ja sam show. Dobro, Rajko. Znači, sam čital mnogo raboti, ona kražba vo Bijeric. Zlatara, juvelirnica vo Bijeric. Sjećam se Bijeric. Znam ja gdje je Bijeric, to je vamo na jugu Francuske, imaš Bijeric, imaš Saint-Jean-d'Aluz, Bayonne, Bijeric, pa onda imaš tamo ti dođe Andaj i odmah dođe San Sebastian, Španija, pa onda dođe tamo, dođe Bilbao, Laredo, Santander, to je taj dio sjeverno-zapadni dio Francuske, kako ne znam Bijeric čovječ, odlično. Tamo kradite, imate kražba na juvelirnica ili na zlatara. To je bila jedna, tu je kao juvelirnica, tu ima klupe i tu je bio onaj šah ima šah ovako i tu ljudi igraju šah, znaš, figure velike. A on je što se, da. Da, i šetaš ovako i igra šah. I ljudi tu igraju šaha do 5 sati, 6 ujutro, cijelu noć. Kako da maknemo te ljude, treba da se uradi tu ta... Ja se sjetim, mi se sjetimo da im farbamo, donesemo kanta i pola, plava boja lijepa, zelena, izvinjavam se, zelena. Zelena boja, ona je pol i onaj valjak i mi farbamo, izvinite, molim vas, s'il vous plaît, on doit faire renouveler ça aussi aujourd'hui. Ja pričamo na francuski da... Znači, mi treba ovo da ofarbamo, sutra, molim vas, budite ljubazni, ovo je za vas, bit će lijepo, stavit ćemo ovdje cvijeće, oni sresni si kaže, nema, ja pa problemu za trežon ti, nema problema, vi ste mnogo ljubazni, i mi puknemo tu I vi iščupamo cijelu ruletu, bačimo trakonu za auto, prikopčamo na auto, to frka i spane, a sutra u novine, taj šobi je živ. Dobro, kako ги правите? Вие кои модели, бидејќи смета дека Pink Pantherите во врвот на мокта се исклучително креативни во крадење? Pa mora da imate taj osjećaj
za život, za humanost, da ne povredite nikoga, da ne ubijete nikoga. Pa vidite kako ja pričam sa vama. Ja se smijem da puknem, jer ja kroz smijeh Nemate nikogo povredeno? pričam, ne, nikogo. Ima među nama koji su, nije to sad, to sam ja već pričao, koji su ljudi, momci koji su stradali od nekih bahatih i surovih ljudi, ali mi nemamo to. Mi nismo pravili ubistva. Ne ste koristili oružje, Ne, oruženi mi to ne. grabeži? Ne. Mene jedna baba u jednu juvelirnicu, desio mi se slučaj da me nekakva baba napane. Ovi momci su, dakle, organizovali sve, a nisam imao pojma. Je rekao, jeste dobro to vidjeli, jeste ispratili sve, Rajko, sve. Ok, ja uđem unutra s njima zajedno. Iza ćoška ovako baba neka se pojavi. Opičena baba pod stresom, baba šokirana. Skoči da, ja prvi, tu. Baba skoči da me bije, da me tuča. A vi kradite? Mi ušli u krađu u juvelirnicu. Mi u juvelirnicu unutra. I ja vidim babu, što da radim, da šamarem babu, ne daju, to je nečija majka, nema mi taj. Ja sad gledam kako da smirim babu. Ja ovako, baba mudara. Ja ga, mam, izvini, šuligen, bitem. A to u Njemačku? Da, u Germanija. Ja nje kaže, izvini, pogriješili smo, eto, mi, lopove, šta ćeš da ukrademo nešto? Ne, aj sjedi, molim te. A ja nju sjednem, pa tražim vode, šeće da se smije. Ona je jedva umorila se kako mu je bilo. Bavila sam i tanki, to ne bali ništa. I ja sam tu, to sam ja srećan, to je jedna lijepa priča o nama. Istinita priča o nama, kako smo mi humani, koliko smo mi, bez obzira što smo lopovi, mi smo džentlemeni. Mi imamo bon ton. Pa vidite kako se ja ponašam. Jeste vidjeli u Beogradu? Evo vidite. Ja zapalim cigaretu i neću da bacim pikavac ovako dolje, nego tuka ga sam, pa potom zatvorim to cak i onda ispraznim tamo pepeljaru. Znači, mi smo taj civilizovani svijet. Bez obzira što smo mi pljačkaši, lopovi, mi smo u stvari pružili otpor tom bahatom i surovom svijetu na jedan mangupski način, pravi način, smiješno. Mi smo njih i smejali. Čak imate policija koja nam se divi. Nama se dive, čovječe. Verujte vi nama. Evo, verujte mi, ja ne lažem. Ja sam riješio, ja imam 67 godina, čovječe. Mene je život već, ja sam to sve već. Dobro, Rajko, koga prva ta kražba je pravite? Pa među prvim krađama mi je bilo u Crnoj Goru sam krao mandarine, neranđe, mene otac je bio policajac, milicioner u ono vrijeme, pošten čovjek. Moj stari, ja sam napisao knjigu Istinite, sve istine. Moj otac je bio milicioner, on je odrastao u sirotinjski dom zajedno sa bratom. Moju babu i džeda su bili u to vrijeme ti fašisti. Odveli su ih nekud u te logore, pojma nema. Ni on nije znao da mi kaže gdje su sahranjeni moje baba i džeda. Moj otac odrastao u sirotinjski dom, krate. I tamo je završio za policajca, stari Luka je završio za kako se zove metalostrugar, on je radio u jednu fabriku, Nikšić, drugi radio policajac u baru, on je vježbao, trenirao je fudbal, moj stari je bio dobar čovjek. I ja sam njemu posvetio pjesmu mome starome. Moj tata je bio policajac od zanata. Preživio je 2 rata. Ali tata, šta li ću biti od zanata? Sad ja njega pitam. Čuo ti, budalo, imaš li kući ogledalo? Ostavljam sinu zdravlje, snagu, ljepotu, da se moja unučad ne brinu. Uvijek je moj stari govorio, pa vidi, ostavio sam ti, kaže, zdravlje, čovječ. Ostavio sam, vidi kako si lijep. Što ćeš ti od me, hoćeš još 5-6 kuća ti ostavim, a ne, mak se tamo te ne prebijem. Moj stari je bio dobar čovjek. Znači, vi prvite kražbe I pošten, izuzetno. U ono vrijeme to su ljudi bili, to je bio pravi primjer jednog policajca, milicionera policajca koji je bio. Rajko, znači prvite kražbe i pravite od Crna Gora? Jeste, to sam kao dijete. Pođem, ukradem neranđe, mandarine,
Bili smo sirotinja, moj otac policajac, jedva smo preživljali. Majka je imala neku baštu, neku malo zasadimo, tako. Od muke sam počeo, pa malo sitno, no. I onda, kad su mi se otac i majka razveli, to je bio šok, ja sam imao 15 godina, to je bio strašan šok za mene. Brat otišao u vojsku u Sloveniju, on je služio Sloveniju, brat mi je služio Sloveniju u Bohinjska Bela, Bled. I tu živi u Beogradu. I ja ostao sa ocem, sestra sa majkom u drugi grad, tako da se ta porodica srušila. To ne bi, dakle, to ne savjetujem nikome. Morate da trpite svoje žene i žene da čuvaju svoje muškarce, svoje muževe. Nije lako imati porodicu i mučiti se za svoju porodicu. Zato ja nikada nisam ukrao tuđu sreću, tuđu ljubav, tuđe snove. Da dođem kod tebe u kuću pa ti gledam ženi ovako guzice, to je za mene, to ja ne radim. To je tvoja sreća, čovječe. To tvoju djecu da uništim, tvoj brak, I zato je moja knjiga bestseller unaprijed proglašena. Imaju čak i ljudi koji hoće da snime. To lagano, ja sad... Pишувате книга сега? Пишувате книга? Je, završena je knjiga. Treba se, pa zato sad nešto ću skupiti nešto novca da vidim, da objavim tu knjigu. Jeste. Je знаете Оливера Чирковиć? Ili ta pišao knjiga? Ne želim o njoj da komentarišem ništa. Isto kao što ne bi, isto će tako on reći i ona. Znači, mi među nama tačno znamo koliko vrijedi i mi nemamo komentara između nas, to zatvoriš i ključi i pasiš. Rajko, vi se smetate klasa nadniv, така? Ne, Bože sačuvaj. Vi ste klasa nadniv, znači vi imate 400 kražbi. Pa dobro, ako vi to kažete, to je druga stvar, znači... Koja vi je kražba prva vo Stransona? Među nama postoje rezultati, razumijete? Vi imate rezultati, si vi, така. Malo i tužnih rezultata, to je 20 godina robije i za mene imam 4 moje dame sa kojima sam iz ljubavi, imam 6 djece, imam i 9 objekata, kuća, stanova, imanje, što ti ja znam, to sve ću da prikažem, to sve imamo Dobro, Rajko, imate 20 godini zatvorska kazna. Jeste. Kade ste služile? Pa znate ste ih služile tije 20 godina? Dobro, u kom zatvorima ste bili? Gde ste to sam osuđivan toliko, ja sam možda služio, možda sam opalio 10 godina, jer na pola kazne te pa te protjeraju. Ja dobijem 8 godina, a izdržim 4. I bio sam pazite, ja sam bio u zatvoru u Italiji. Bio sam u Luksemburgu. Bio sam u Francusku, bio sam u Španiji, bio sam u Njemačku, bio sam u Holandiju, bio sam u Belgiji, dakle svuda sam bio sam i u Crnu Goru u zatvoru. Znači imate staž sekade? Jes, imam taj tu. Ko kjojite u penzija, staž i penzija od cijela Evropa. Znajete francuski, znajete italijanski? Da, govorim 10 stranih jezika, govorim baš i čitam i pišem i još i razmišljam na tim jezicima. Možete odmah da proverite, dakle, ovo što kažem. Ste bili u zatvoru u Italiji? Bio sam u Italiji, Sardinija, Sicilija. Jeste, govorim prilično dobro oba dva dijalekta italijanska, četo Roma, četo Napolitan. Jer sam robio, tamo sam nešto bio u Saraguzu, to je ovamo istočni dio Sicilije. Tamo sam upoznao kratko sam bio, neki samo 8 mjeseci, 9. Upoznao sam poznate mafijaše. Ja sam upijao tu njihovu priču, kako, što, njihova borba za Siciliju, njihovo objašnjenje šta je to mafija. Ja ih pitam šta je to mafija, čovječe. Svi smo čuli za tu riječ mafija. Evo ja sad vas pitam, otkucajte na internet da mi kažete šta je to mafija. A ja ću vam reći. M-A-F-I-A. Svako slovo ima svoje značenje. I mafija je bila najveća patriotska i rodoljublje organizacija na Siciliju i u cijelu Italiju.
M-A-F-I-A. Morte alla Francia, Italija apela. Italija želi smrt Francuskoj. To kada je bio Napoleon htio da zauzme, oni su pružili otpor, oni seljaci, imali su one puške, lumpare i tako su se, kao u Makedoniji imaš komiti stari. Znači, mafija Jesi čuo za komite, čekaj? Kako nisam čuo? Ima li u Makedoniji komiti? Da, ima. A ko su bili komiti? Ti što se borili za Makedoniju. A imaš i u Crnogoru isto komit. Tako je. I znači, samo što su u Crnogoru bore za pare. Da, znači mafijata... U Crnogoru se bore za pare. To je isto to komiti, to je Makedonija. Ja to znam, ja znam makedonsku istoriju, ja znam Makedoniju. Znači 8-9 mjeseci su mafijata ili su glavni tam mafijaši, vjeste vo zatvor, vo... Jeste, bio sam s njima zajedno u zatvor i naučio sam i da pjevam na makedonskom, na taj stari, na taj napolitanski, jedna stara mafijaška pjesma, kako se nazva, Poljarice e cancelle, questa vita ca cancere sta, per una femmina così bella, a gioverzo purire in libertà. Tengo mamma malata, tutti notte massona, e mi dice, mi parla, quando tu te asce in libertà. Ima majku, bolesnu, svaku noć mi dolazi u snu i govori mi, pa kad ćeš jednom izaći iz robije majku? To je pesma ta. To je ta pjesma, stara sicilijanska pjesma, oni su uvijek bili neki, buntovnici, oni su uvijek bili mafijaš. Sad imate mafija, kako dobro, hoćete. Koji se mafiji najseriozni? Koja je najloša, koja je najmokna mafija? Imate vi sad i kineska mafija, to je jedna od najjačih mafija na svijetu, čoveče. Nemoj da se igrate sa Kinezima, sa Rusima. Znate što je njemačka mafija? Ništa. Nula. Imamo njemačka mafija. Znate što je? Imamo američka mafija. Američka mafija, oni su daleko, oni drže kokain, oni drže cijelu Evropu. Oni su glavni za kokain. Vi ne možete da prodajete kokain u Evropu, u Makedoniji, ako ne plaćate njima, ne dajete neki procenat. To se zna, to je potpuno javno, otvoreno, tu nema što da se priča. A imate, Bogom, i sad recimo imamo, ja se sjećam, ja sam robio s čovjekom koji je organizovao Kinez. On je bio glavni robio sam sa njim u Francusku. On je bio glavni za smeće, za otpad iz Njemačke. Dakle, oni su to smeće otkupljivali, kažu, negdje tamo Tajland, nemam koje to zemlje, kažu, nema problema, vi dođete samo, dajete nama izvjesnu sumu novca, ja ću to smeće da riješim. I ovi iz Njemačke pošalju kontejnere tog otpada, toga smeća, plastike, svašta. To on tamo primi, uzme 15-20 milijuna, milijarde, nemam sad kolika je cifra. I što on radi sa tim smećem? On je rekao da će to drži u nekakve rudnike. Ma kakvi čovječ, oni to mafijaši. Mafijaši su veoma sposobni ljudi, čovječ. On je uzeo to smeće, iznajmio nekakav brod Panama, tamo, one panamske tablice, panamske zastava, ili američke falš papire, prebacio taj brod na Atlantik. Imamo 30% Atlantika gdje nema neutralna, nije ničije. Međunarodne vode. I on to baci, dovede taj brod tamo, brod ode u pičku. Sređen problem. On uzeo para i doviđenja, ali niko ne zna. I niko ne zna gdje je završilo do smeće. Znači, Kinezi se najmokni smetata. Kinezi su veoma moćni, veoma dobri ljudi, čovječe. Kinezi, znate li kakvi su kineski mafijaši, čovječe? On ako vam kaže tako, to će tako da bude. On će sve da ispoštuje. Ja ih poznajem lijež. Oni su veoma, sad trenutno su veoma disciplinovani. To je jedna nacija koji su disciplinovani, čovječe. Veoma su radni. Zamislite da u Kinu imate, u stvari ne znam u Kinu, imate ovdje kod nas po Evropi imate, upoznao sam čovjeka koji se bavi mafijaš, češnjak, bijeli luk. On prodaje bijeli luk po cijelom svijetu, kineski bijeli, sve piše Made in China. To je kineska mafija, luk češnjak, zamislite, za nas je to smiješno. Ali oni snadbijevaju sa tim češnjakom
i Ameriku, i Afriku, i Evropu, pa gdje god dođete naćete Made in China. A zašto? Zato što vi naši neće da rade ništa. Ko će u Crnu Goru da se saginje i da sade bili luk ovako, da se puča tamo za kilo luka, bilo ga treba mu cijel dan da ovako, da mu kičma da mu odpade. Dobro, Rejko, Crna Gora obično šverc na cigari, tutun, kokain, Latinska Amerika, sve koje Crnogorci tako pravili, to škaljarski, kavački klan. Nažalost, a vi ste rešili da ograbuvate zlatari, juvelirnici. Je li možete nešto ovako pošteno da pravite šverc na cigari? Ne znam, nešto, neko kokain, vi ste rešili tu kada se mačite. A znate što, da evo, sad ću vam ja to baš najljepšo... Kako, stavite li čorapi na glava? Kako ga pravite to? Evo, sad ću vam reći. Ja imam fotografije sa cijelom tom bivšom vladom Crne Gore i sa Milom Đukanovićem sve kolegi i sa svima njima. Ne jednu fotografiju da smo se mi slučajno sreli, nego gdje sjedimo zajedno, gdje smo na više mjesta se viđali. Ja sam bio aktivista u to vrijeme i bio sam za nezavisnu Crnu Goru, posebno kad sam vidio da međunarodna zajednica hoće da napravi rat između Srbije i Crne Gore. Gdje su Brano Mićunović? Oni su htjeli, moment, ostavite vi to Brano, ja ne spominjem nikoga. Dakle, međunarodna zajednica je htjela da napravi rat između Srbije i Crne Gore. Njima je to i danas želja. Dakle, oni su to je njihov taj plan, to je njima najvažnije bilo. Oni su htjeli i od Srbije da naprave Srbiju do Zemuna. Dakle, tamo su postojali neki nezavisna Vojvodina, pa su tražili nezavisno Kosovo, pa su tražili nezavisna Raška. I ja sam u tim trenucima, ja isti koji imam jedno iskustvo, rekao, čekajte, brate, ovo ne ide ničemu. Ajdemo mi tu da prekinemo, napravit ćemo nezavisnu Srbiju i nezavisnu Crnu Goru i nezavisnu Srbiju. I ja sam napravio nezavisnu Crnu Goru i nezavisnu Srbiju zajedno sa Kosovom. Tek kasnije su došli neke vlasti ovdje, to mene ne interesuje, koji su Kosovo nešto vamo namo. Ali to je... Dakle, taj pritisak protiv mog naroda, mene su Srbi braća i kao i Makedonci, taj pritisak protiv nas traje još uvijek. To je jedan strašan pritisak međunarodne zajednice da je ružno. Pa čovječe, 40 puta ste bombardovali ovaj Beograd ovdje. Ja pričam recimo o Njemcu. Pa mu kažem, pa mi smo ratovali i protiv carske Njemačke, i protiv Hitlera, i protiv Austro-Ugarske. Pa dođete jedan put bez objave rata i ma nemojte više. Dosta. I sad se bunite zašto mi poštujemo Rusiju ili Kinu ili... Pa čekaj, kad su nas to Rusi bombardovali? Mi s Rusima imamo dobre odnose, isto kao što imamo sad sa Makedonijom. To su nam braća, čovječe. Makedonci nisu priznali nezavisno, ja mislim, jeste priznali, nemam pojma, Kosovo. Da, uglavnom priznajemo. Priznato Kosovo? Da, Makedonija uglavnom priznato. Kad? Pa nekada u vremena Nikola Grujevski pred 7-8 godina. Reko, ajde se vratim. A dobro, sad to je politika. Da se vratim i nije na to što je vas specijalnost. Može priznavati. Koliko godini vi se bavite so kražba na zlato, Boga na mi nage? Dugo, ali nisam ja onaj kleptoman bolesni da sam ja to. Ja sam veliki borac za svoju porodicu, za djecu, imao sam namjeru da imam familiju i tako i onda to dolazi sve. A što mislite po to? Novac, pare su ministri uništili život, čovječe. Ja sam bio milioner nekoliko puta i onda puno prijatelja, političara, oni svi se dolaze, svi će da se grebu. A ja kad imam love, ja dajem svima, pomažem svima. Tako sam ja i uvučen u te neke što mene interesuje. Politika mene uopšte ne interesuje. To je veke seriozan kriminal. Kako vi vleguvate? Ne so kražba na pomaranđi, na naranđi, kao kaže. Jes, tako sam počeo da. I kokoške sam naučio da kradem. Prvo su ciganima naučili, ja sam odrastao s ciganima, to su moja braća cigani, čuješ. Ja znam da pijavam na ciganski isto. Da, na romski. A dobro, mi smo ih zvali prije cigani. Oni sad ima Romi, Egipćani, ima Đupi, Škali, i njih hoće da podijeli da naprave. Dobro. Ajde sada, to su mi braća. Kako vleguvate? Ja sam kralj ciganski. Kako vleguvate od tije
Pink Pantheri, kako gi pravite, kako počnuvate tije kražbe na zlato, dijamanti, skapoce nakiti, tak, kako počinjete? Pa evo kako, sad recimo vi dođete, upoznamo se ovako ili po preporuci od nekih naših mojih prijatelja, hoćete dođete u inostranstvo, imate porodicu, imate, prije toga ste nešto bili u zatvor, malo ste ili bokser ili nešto ste sportista, nešto, neku, vidi se da ste vi neki buntovnik, borac. Vrlo je važno da ste hrabar čovjek, vrlo je važno da imate svoj karakter, da imate svoju riječ, kad se nešto dogovorimo, to mora se ispoštovati čovjek. Onda dođete recimo sad u Francusku ili njema bilo gdje, nije bitno, Italija, nije Španija, nije bitno. I što ćete vi da radite tamo, ćete mi reći? Jezik ne znate, ljude ne poznajete, nikoga živi. Ne znate da kažete ja sam gladan, gladan sam da jedem nešto. Dakle, vama je tamo već sve spremljeno. Stan, imate da spavate, imate za trošak, imate i malo i za bare, i sa ženskama, malo se izađe i diskoteke. To su mladi ljudi koji, ja sam idol i kralj mladih ljudi, ja njih obožavam, mlade ljudi, to su moja djeca. I tako oni dođu tamo u inostranstvo, ja im već i unaprijed pripremim sve, njima je sve spremno. Njihov je rizik, ja im fino kažem iskreno. Imaš 30 sekundi, znaš što da uradiš. Vidiš ovu desnu stranu ovdje od ove julijnice. Najprije ćeš da pokupiš ono najskuplje, što je tu par dijamanata ili čuke neke dobre nešto. To što je najskuplje, to nemoj da slučajno da nisi pokupio. Nemoj da te tamo pravi panika pa da ne znaš šta radiš. Dakle, idi na to, skoncentriši se samo to i ti si završio posao. I za taj posao ćeš dobiti 100.000, 200, sad zavisi od vrednosti. Ako uzmeš još nešto usput, još bolje bit ćeš više pare. 100.000, 200.000 evra. Da, ili maraka, ono vrijeme su bili marki i evra. In plakete na te što ke kradat. Jest. I on dođe, dakle, njega ne interesuje, tebe u stvari ne interesuje ko će da otvori, ko će da ide ovamo na drugu stranu. Ti imaš svoj posao, dio posla i ti se skoncentrišeš na taj svoj dio. Mi smo bili onaj stari, onaj sistem, Titov sistem, svako svoj posao. Ne možeš ti da se baviš politikom, čovječ, ako nisi političar. Ne možeš ti da se baviš automehanikom ako nemaš pojma o mehanici. Ne možeš ti da budeš doktor ako nisi doktor. Danas se pita, kaže, boli me kičma, to ti treba ovo, svi se sve znaju, pičku. Dobro rekao. Kako, na primjer, se planira grabež na jedna zlatara, juvelirnica? Prvo, koliko pari vnatre obično ima? Od svega je najvažnije da imate kupce. Ako vi nemate kupca da to odmah realizujete, dakle, odmah se to realizuje. To znači jedan dan, drugi dan, to je već završena priča. Zaboravi. Ti naši kupci, oni su najvažniju ulogu odigrali u cijeloj toj priči o Pink Pantherima. Da nije bilo tih kupaca, od nas ne bi, šta bi mi bi prodavali tu robu policajcima i ko zna kome, po ulicama, odmah bi nas zgrabili. Koji se kupuvači? Vi imate neko izjava deka golemite prodavnici, golemite trgovci su dijamanti, deka tije sušnost gi napravile Pink Panthere. Oni su stvari bili naši ti finansijski pokretači. Jer danas oni su raspolagali sa novcem, sa kapitalom. Dakle, bile tu ljudi, Jevreji, Englezi, Amerikanci, to su ti koji imaju kapital. Oni su kupovali, oni su naručivali. Ima također ljudi koji su kod agencije, osiguravajuće agencije, Lloyd recimo, osigurano je kod Lloyda osiguranje, ali osigurali ste sad neki dijamant, pojma, nema koliko, 50, 100 miliona, 200, 300, ko zna koliko. I vi sad pozovete, alo Rajko, molim te da vidimo kako to da izvedemo. Dođemo, pokrademo to, ja ti to opet vratim, ti mi isplatiš iznesnu sumu novca i ti vidi tamo, i oni su uzimali, najveći dio novca su oni uzimali. Ti je zima nego oni su nas isplaćivali sitna, čeče,
20 do 30% cijene. Šta je to? To je ništa. Mi smo bili njihovi igrači. Kad vidite, u stvari mi smo bili ti. Može neki detalji čisto da ve prašam. Da reči me, ko je najskapio dijamant? Zlato ili bilo što ste... Dijamanti su, znate što, dijamantima se ljudi malo znaju. Ja sam uvijek govorio, dijamant je živo biće. Ljudi kažu, ovaj je lud. Ali sad, objasnite mi sad jednu stvar. Ako vi uzmete jedan dijamant pa ga iznutra zatvorite, on potpuno pobijeli kao snijeg i nema više ne bojena čuda. I kako vi to objašnjavate sad za taj dijamant, taj proces? Dakle, jedan original, pravi dijamant koji bijelo-bili kolor, oni su najskuplji, taj bijelo-bili. I ako ga iznutra zatvorite, da nema vazduh, on se ugasi i postane bijel kao snijeg i ništa, postane običan kamen. Ovo je istina, možete to da vidite i da proverite svuda, ja to znam. Znači uništen. Jeste, on se uništi. Bezvredan, znači običan kamen stano. Ugasi se. To su ti ugašeni dijamanti. I ta borba za te dijamante traje već vjekovima i vjekovima. To su Jevreji. Ja sam bio i u Izraelu, naučio sam pomalo da pričam i jevrejski, i izraelski. Como šera marti, como šeroma, ahadaj neder šeumfa. Komešaraj, ta je stara izraelska pjesma. Izvini, Mata, što te prašam. Sa njima sam ja od njih sam naučio, oni su imali kapital i oni su kupovali to i od njih sam naučio te puno stvari. Naučio sam što su dijamanti. Od njih, od Jevrejta, od Jevreja. Jeste. Oni imate preko 900 vrsta raznih dijamanta. Dobro, koliko ovo vidite, vi veke znajete. To je cijela filozofija, škola, u Antwerpenu imate, možete tamo učiti, ima tamo škola kako se oni bruse, kako se to oni kupuju, oni su najveći kupci toga. I oni drže te dijamante, oni drže tu najveću ložu, jevrejska loža, ta loža masona. Oni komanduju sa cijelim svijetom, čovječe, posebno ovi Amerikanci i tamo što ti ja znam. Da se ne bih izgubio, ali dovoljno znam o njima da mi ne treba niko pričati ništa. I vrlo je važno da su oni uvijek nas ispoštovali, uvijek su nam davali lovu i oni su nas... Kako dobivate? Avansno dobivate ili... Da, garanciju dobijamo. Da. Recimo, Jevrej kad ti da nekog tipa, on ti kaže ovo ti plaćam toliko je toliko, meni. Jer se mi znamo, ne svakome, ali mene toliko daje. I on mi kaže, on mi fino objasni, sad ćeš ovdje, vidiš ovdje, tu ćeš da uzmeš ovu sliku, vidiš, recimo, ovu sliku uzet ćeš ovo, to i to. I za to ćeš da dobiješ toliko i toliko. Znači, odnapred. Jeste, unapred dogovor. Sad, on mene da nešto avansa prije, sad mi daje, Bogom, po 30%, ja neću ispod 30% da radim od dogovorene cifre. Jer mi se desilo, kad sam ukrao najmanju Bibliju na svijetu u Beču, čovjek mi je rekao toliko je toliko, kad sam ja to donio, na kraju, a znaš kako, nemam sad para, daće ti ovo poslije, doće ti ovo i tako se raskinulo to i Biblija završila na neko sveto mesto, nije bitno sad gdje je uglavnom to posao mi probao. Znači, kredita nemala ta Biblija? Jeste. U Vijena? U Beču, da. Kade se navija, gdje se nalazi? Ne mogu, to ona se nalazi tamo gdje je mjesto, najljepše mjesto na svijetu, gdje su sveci, orlovi, naši pravoslavni. Dobro, i odakle mi upućujemo, iz tog mjesta, samo ti kažem, iz tog mjesta mi upućujemo i pravoslavnom i hrišćanima, mi upućujemo jednu veoma važnu poruku, da budemo ljudi i poruka da u cijelom hrišćanskom svijetu postoji samo jedan krst, jedan Isus Hrist prvo.
ili Jezus Hrist, jedan krst ili križ ili la croix ili krojic, kako god hoćete, i jedna molitva Oče naš, ili Fata Unzel, ili Notre Père, kako god okreneš. Mi hrišćani moramo da budemo složni, čovječe. Mi smo centar civilizacije, mi moramo to da napravimo. Dobro, mi moramo to da uputimo, ne mi to nećemo napraviti, 100%. Mi se, evo, tamo, već su posvađali tamo, pogledajte katastrofu Ukrajine, katastrofa. Što rade ti bahati, surovi ljudi od našeg hrišćanskog svijeta. Razumije, to je užas. Dakle, to je vrlo važna poruka i za moju braću Makedonce. Dobro, ne dajte da vas dijele. Vi ste rođeni za život i za ljubav, a ne za smrt i za podjele. Dobro. Kao po Crnoj Gori, Južna, ne. Dobro, rekao, se izvijem. Izvinite, Najmala ta Biblija vo svetot. Odakle kradite, ne gdje ste odneli? Muzej. To je Muzej vo Vijena. muzejski eksponat koji je, ta Biblija, ona je proglašena za neprocenjivu vrednost. Koliko je vrednost? Nema vrednost. Pa sad da kažeš daj mi cijelu Makedoniju, malo ste dali. može tako da kaže. To je neprocenjiva. Znate što je neprocenjiva? Koliko su trebali da vam plate za tu najmanju Bibliju? Treba da plate milion, to je bilo raznih priča. Iz početka 300.000 šilinga, zlatan sat, trebalo je tu puno novca. Uglavnom, ja sam u to vrijeme bio naivan, ja sam to prihvatio, tu ponudi, to sam ja uzeo ovako, cak, kao na šibici. Kako? U taj muzej sam ušao, evo kako. Ajde, znači čisto da kažem. Evo kako. Dakle, to je tip dao, čovjek je to dao odavde iz Srbije, koji već dugo živi u Austriju. On imao neki kontakt sigurno s tim ljudima, pojma nema, nije bitno. To je njegov posao, kombinacija bila ta. I da se ukrade ta Biblija i pokazao mi, ja sam ušao unutra, vidio sam, to je bilo ovako soja, ona crvena, imala staklo, i ključ obična bravica, znaš. A dobro, kako? Kao ona bravica na... Kako vlegujete vnate? Evo kako, dakle, ja sam to planirao nekoliko dana, kako to da izvede. Imalo je security, imalo je kamere, tamo dolje onaj alarm, imaju ljudi koji tu, znači na večer, preko dana ne možeš. Jedino preko dana. Tu ima, sad tu dolaze gosti, posjetioci tog muzeja, žene, babe, stare ljudi, mladi i stari, i to je najbolji moment da se to ukrade. Ja sam tako to procijenio, to je moja procjena. Znači imate procente? Jes, moraš sve da procijeniš. I ja sam to procijenio da je to najbolje preko dana, njih dvojica, trojica ili žensko, muško, da se nađemo tako starije žene, babe, bilo ko da glume kao pažnju, odvlače pažnju onih tamo, i tu pokrivaju mene, ako su tu kamere, oni mene pokrivaju odavde, ovako, i to je bilo neko par sekundi, cak, otvorim pa se odbijem, pa kao pokazujem, vidiš što je ovo lijepo, pa se sakrijem, pa čik, razumiješ, poklopiš i št. To je bilo ovako, kao što bi rekli kod nas urađeno je kao na šibici. Znači toliko, koliko traje to? 2 minuta? Ma kakav minut, to je trajala cijela akcija je trajala možda minut, jer to je bilo rađeno iz par onih pokreta. Znači prvo je bilo bap, otvori se. I kad je to već otvoreno, nastavi se šetnja i onda vidi se da to niko ništa ne reaguje, dakle to je vrlo važno. I onda samo cak, i ćao. I odite. Pa tako sam radio ja i juvelirnici isto. Dobro, kameri nema. Postoji, u tim juvelirnicama to je jedan proces. Dakle, ja prvo nađem tu juvelirnicu. Onda biram moment kad ona može da se uradi. Pa onda nekoliko, možda nedelju ili 2 provedem da vidim kako to, što bi mi rekli u žargonu, diše u toku noći. Koliko puta prolazi policija, ko dolazi tu da sve. Pratim onoga kad zatvara, kad ulazi, kad zaključava, kad ujutro otvara. Sve se to mora, sve u milimetre. Dakle, potpuno se posvetimo tom poslu. I onda odredi se moment kad to može da se uradi. Da li preko dana, da li naveče, da li na na 1000 načina, čovječe. 1000 načina.
To je jedan spektakl, jedan prelijepih doživljaja koje bih ja rado opisao svake pojedinačno dosta, kao ovo što ste se sjetili Bjeric, lijepa Bjerica. Ja sam bio tamo, živio sam tamo dugo čovječ, tamo znam moja prijateljica Francina, ona me obožavala, mi smo bili kod nje tamo. Ja sam na vrijeme tamo, ja sam počeo tamo da radim kao fotograf, moj naš prijatelj iz Srbije držao fotografsku radnju i on je nama dao lovu da fotografišemo turiste i stavimo njihove slike ovako i turisti kad prolaze ulicom vide, evo ga, i kupe. To su bile to. Uglavnom znam taj dio. Da ne skrećem sa teme, to je jedno iskustvo, čovječe. Dobro. Mi smo sve to išli stepenica po stepenica. Koje je najtežkата кражба? Koje je najgolemata кражба, na primjer? Koja je najveća кражба? Ima ih i onih o kojima još je rano da se priča. Veoma važnih. Koje nisu ispoštovali uopšte, čovječe, pojedini ljudi. To uopšte nisu ispoštovali. Trebali su par miliona evra da mi isplate za jednu kompletnu dokumentaciju, strogo poverljivo i tako. Šta sam uspio da ukradem. Ima i... Ne, čekaj, nemojte me, molim vas, ja ne želim da uvlačim nikoga u tome, ne želim da komentare. Ima, znači, veoma važnih krađa koje sam ja učinio i po cijelom svijetu. I meni je to posao, ako ćemo, sad ja više ne kradim. Ja sam toliko se osjećam staleženo, toliko sam... Ама и сега вежбате. Kako vikate? Treniram, jeste. Da, vežbate u kondicija se, znači može i da napravite i сега. Ja mogu da radim šta hoćeš. Još ako imam malo finansijsku podršku, ja mogu da dignem ustanak, čovječe. Mogu da napravim šta hoćeš. Dobro, rekao. Еве, например, бидејќи јас тоа никош нисум го размислувал, нисум имал некоја комуникација со тие луѓе, да речеме. Како одлучувате која златара, јувелирница, продавница на ексклузивни, како одлучувате некоја да ја ограбите? Врз база на што? Кои елементи ви се неопходни? Шта вам е неопходно да одлучите, рецимо, ову златару, или ову јувелирницу, или ову продавницу? Да. Како тоа одлучувате? Veoma je važno one najbogatije koje su. Како знаете? Pa pogledaš ovako, vidiš izlog, vidiš ovo. А ви внатре влегувате? Dobro, to mi smo radili svakako. Dakle, imamo, najprije smo radili tipove. Dakle, vi imate sad tipa, imate svoju juvelirnicu koju ste osigurali na jednu izvesnu sumu novca i želite da je pokradete. Sami? Jeste. Vi želite to da pokradete, da otkupite po 20% od cijene vaše stvari. Više ste uzeli i još naplaćujete od osiguranja ogromnu cifru. To je jedna politika pametna, nisu oni budale. Ajde, znači ima vo juvelirnicата 10 milioni evra naknad. Jeste. Recimo, evo sad, ja imam, recimo, 10 miliona, 20, nije bitno, 5, ajde, koliko god hoćete, nije bitna cifra, juvelirnicu. I ja sad svaki dan prodam možda, ne možeš to prodaš toliko, nema nikako. Ja se odlučim na potez, dakle, sve je osigurano. Znači, dolazi osiguranje, full. Jeste, full osiguranje, dakle, dolazi osiguranje i oni komanduju kamera tamo, kamera vamo, senzori vamo, sve to. Oni neće drugačije da osiguraju ako nemate po njihove uslove osiguranja. Dobro. I vi ste osigurali, znači, ja sam osigurao sad tu moju juvelirnicu na 10 miliona. 5, 10, nije bitno. I ja dolazim kod tebe, fine, i kažem, možeš i ti meni to da pokradeš ovo odavde? I daću ti 30% od cijene. Sve što budem ukrao, ja ti isplaćujem 30% od cijene. Ti kažeš, ok. Sad ja kao šef te juvelirnice, ja idem sa ženom neđe na odmor, nisam tu uopšte pojma, nema što se dešava. I
zovu telefonom policija, alo, kuku, mene ukrali mi juvelirnicu. I odmah to ide policija, zapisi, osiguranje, telefoni, čuda, dolazi fino gazda. A on je već sklonio ono najskuplje što je. Jer on ima spisak svih tih stvari, on je kao tu stavio, on je kao tu držao od Richard Mille sat od 1.000.000 evra, ima na Richard Mille u Kamenju, to ima jedan naš predsjednik, nije bitno sad iz koje zemlje, ima cijelu kolekciju satova najskupljih na svijetu. Ima i tu ljudi i u Rusiju, to je show, ja. Uglavnom, samo ti kažem, ovaj gazda juvelirnice, on ti znači to da tako tipa, plaća ti 30% od cijene, on to poslije otkupi svoje stvari za 30%. I dobije osiguranje. Pa naravno, osiguranje dobije 10, 15, 20 milijuna, ko zna ko. Plus ovamo ima još zaradio, toliko to kombinacija strašna. To su te mangupske prave fore, to ljudi rade, pametni ljudi to rade. Lloyd osiguranje, znate li što je Lloyd osiguranje, čovječe? Milijarde osiguraju. Mene najljepše kad klepim Lloyd. Ja sam neći. Znači, to je najisplatljivo. Lloyd osiguranje, oni uzimaju milijarde. Pa koliko uzimaju osiguravajuće društvo samo na vaše auto? Vi ne možete da vozite auto ako niste osigurani. To je ogromna lova, čovječ. To ti. Kamo li juvelirnice ili dijamante ili tako te stvari. Dakle, treba ući u te vode. Treba biti prije svega sa ljudima veoma korektan. Treba držati jezik za zube. Dakle, to je ta mafijaška, ona omerta. Zakon vječite šutnje. Ima tu stvari koja ja ne bi smio nikako da progovorim, jer mene, to kad bi rekao neke stvari, to bi... Ovako mi je mnogo lijepo, živim slobodno, krećem se super, srećan sam, širim tu energiju, smijeh, volim ljude i tako. Dobro, rekao, su ovi golemite mafijaši na poranašnji Jugoslavija, kriminalno podzemlje, Frankfurt, Germanija i tako. Ljubav Zemuna, Carkan, Vijest, znači gore dole nekoja generacija s onih što se... To su ljudi koji su značili jedno vrijeme. Oni su bili veoma emotivni. Baš kao što je bio i mogu ga spomenuti slobodno, pokojni Ražnatović Arkan, kojega sam ja poznao. On je bio veoma emotivan tip i bio i Crnogorac i Srbin i on se borio protiv tog bahatog svijeta na svoj način. Ispadna si te emotivni, a Luge ima... A dobro, on se borio na svoj, da vam kažem... Kradeno, čekaj, samo da vam kažem kako se raspala... Ajde, ako hoćete, možemo mi o tome da pričamo. Ostavite uvijek kako se raspane Jugoslavija. Znate, napravio tebe neprijatelj, naoružavaju ti, šta te, ja treba čekati da me zakopaš tamo, da bačeš u jame i to. Ma neke časti, pa borili su se, što ćeš? Vije su nesute ko nekoj lugjerki, znajete, ljubov tuka, ljubov, mir, ko manekenki ko ke pobedat novija, da prevari za mis, ko sakan svet, to da nema gladnosti. To su moji drugovi, čovječe, ja sam se s njima poznavao, oni su pružili otpor na svoj način, ja sam ovdje tako... Kriminalci se tija, znajete, to se seriozni kriminalci. A zašto su kriminalci? Bili su i patrioti i rodoljubi, brate, oni su, pa čekaj, imate li vi u Makedoniju tamo kriminalac? Sigurno. Imali u Ameriku kriminalaca, imali u Francusku, svuda ima kriminalaca. Oni obavljaju veoma važne poslove u cijelom svijetu. Znate li Brano Mićunović? Pojma nemam, znam ga, čuo sam za njega. Šta ste misli da ja pričam o Branu Miću? Šta bi želi da kažem o njemu? Velodeh je golem čovjek. Golem, ne znam, uopšte pojma nema. Zašto bi ja njega komentarisao? Pa dobro, da pitam ja. Pa da, neće da komentarisao. Vi ako mislite kao što su 90. godine što su pravili ovdje novinari po Srbiji, onaj, pa ovoga, pa su napravili taj sukob među našim ljudima i Makedonci, oni to prave. Ne. Kod mene još uvijek postoji taj zakon, izvini, nemojte mi zamjeriti, ali kod mene postoji, ja još uvijek imam ono svoje i ovdje, ali i ovdje, ja sam jak i ovdje isto. Znači, Rejko, vi kako vidite, ne zborujete. Neću da spominjem niko, kako ne znam, mi se svi znamo među nama. Ja poznajem Makedoniju, ja poznajem mnogo opasne ljude iz Makedonije, kriminalce. I iz Albanije također. Da.
Ja poznam iz Crne Gore, iz Njemačke, iz Francuske, pa sad sam vam objasnio priču o Kinezu koji je sa mnom bio, koji je otkupljivao tu... Francuska ta mafija, korzikanska ta mafija. Korzikanski, pa znate što su korzikanci, čovječ? Da, oni su među prvima bili, oni su ubili Stefana, kako se zove... Stevica Marković. Jeste, Stevicu Marković, ubili su ga, jer je onaj mali od Delona, onaj Antoni Delona, vidi mu facu, čovječe, pogledaj Stevicu Markovića, pogledaj Antonija Delona, s onim krupnim obrvama ovako, to niko neće da kaže istinu, čovječe. Onaj mali Antoni Delon je original Srbin. Eto, ja ću reći, to je sin od Stefice Markovića. Pogledajte mu stas. On ima od Alena Delona, čovječe. Alen Delon pokoj, ili živ Alen Delon, pokoj mu duša ako nije živ. Živ. Pa živio da Bog da još 100 godina, ali ja želim da kažem da mali liči više na Stevicu nego na Alena Delona. Jer Stevica ima one prave muške obrve ovako. Pogledajte vi, uporedite te dvije slike. Uzmite te dvije slike pa uporedite, brate, što je to problem? Treba reći istinu. Tomo Avramski je pišao knjigata, neli, za ubistvo to na Stevica Markovića. Jeste, ubili su Stevicu Markovića, momak je odličan bio, šta sad tu ima... Go znajete Tomo Avramski? I bio je, Boga mi, onaj, kako se zove, onaj što je u Miki Runija kuću u Ameriku, onaj Makedonija što je... Pa mi smo bili prije svi skupa zajedno, čovječ, ne znam sad, neću o tome da razgovaram. Ja vrlo pričam jednu našu istinu, da smo mi bili braća, da smo mi uvijek bili složni, da smo mi obavljali veoma jažne... Dobro, se znajete li... Mi smo Evropu ovako držali. Dobro, se znajete li su neko od Francuske, od šefovita na Francuska... Kako ne znam, znam, Boga mi, kako ne. Ste leželi li? Jesmo, bili smo i zajedno u zatvoru i družili smo se zajedno i dan danas je... Kada, evo, koji zatvor u Francija? Pa ja sam bio u Francuskoj, u Badarsi, bio sam u Rouen, bio sam u kako se zove, Flori-Mérogis, bio sam u Santé, bio sam, Boga mi, dosta zatvora, tu su zatvori, znate kakvi, gdje se među nama, Francuzi imaju jednu, Francuzi su veoma tu jaki. Veoma su jaki mangupi, odmah da vam kažem, Francuzi. Oni, recimo Jean-Paul Curiol, čovjek nije bitno, ne mogu sad da spominjem imene, ali hoću da vam kažem, Francuzi su uvijek bili s nama Jugovićima, mi smo uvijek bili skupa, mi smo uvijek bili zajedno. Oni su čak se sklanjali kod nas, Jugovića, ako uđu neki konflikt sa nekim iz Alžira ili jer u ono vrijeme, to je jedna tragedija kada su oni imperializam, taj francuski imao te arapske zemlje, Alžir recimo, Alžir se borio za nezavisnost, oni pružili su im otpor, ali Francuzi su napravili strašan genocid u Alžiru, čoveče. Amerikanci su napravili pravi genocid u Japanu, čoveče. Pa bacili su atomsku bombu, čovječe, na Hirošimu i Nagasaki. Šta vi hoćete, čovječanstvo, još da čujete, čovječe? Ubili su žene, djecu, mačke, njihove ptičice su poubijali, čovječe. Sram ih bilo, pa te koji su to napravili u to vrijeme i hoće opet da naprave to isto. Rejko, se poznavate li su neko od šefova na francuska mafija? Da, znao sam, znam još uvijek, da. Poznajem ih dosta, da. Kako ne znam? Pa o čemu priče da ja ne znam? Jedan od njih bil ljubovnik na Edith Piaf. Poznata bio bokser, strašan momak, bili smo zajedno u zatvoru u Frenu, čovječe. Edith Piaf je u to vrijeme bio, ona je jedna dama, ona je simbol francuske šansonjere, ja sam uživao u Francuskoj. Tamo je ljubovnica njegova, taka? Jeste, ona je dolazila kod njega u posjetu i onda sam ja uvijek, on mene kaže, znaš koja ti je ženska, kaže Edith Piaf, to poznata, ja nisam imao pojma, ja bio mladan, znaš. I kasnije kad mi je puštio, da slušamo na kasetu, imali one kasete, ja naučim tu njenu pjesmu na pamet. Edith Piaf kad pjeva No, rien de rien, no, je ne regrette rien, ni du mal qui m'en fait, ni du bien, je m'en fous de passer avec mes souvenirs. Hoću da vam kažem, to je jedna pjesma, nije mi žao za ništa što je prošlo, ona je baš Edith Piaf, poslije sam znao i pjesme, slušao sam Jacques Brel, onaj Charles Tren,
Francuska je jedna divna zemlja Dobro, sa jednim divnim pjesmama. Sad je to izgubilo neki svoj sjaj. Francuska je sad postala... Ja rekao da je prašam. Zamislite kad su Francuzi, nešto su oni spali da nas bombarduju. Dobro, rekao da je prašam. Zbazili su k sebe. Ostavite to bombardiranje. A dobro, pa to je istina, što? Da je prašam. Вие нещо крадете таму или само песни учевте? Вие гледам само песни тука не цитирате. Pa zašto smo mi tak? Koji je to sistem našeg uspjeha? Što se mi prilagođavamo, ja se recimo prilagođavam gdje živim, sa kim štanujem. Ja sam bio u Francusku, ja sam učio francusku istoriju, ja sam učio francusku kulturu, ja sam završio francuski bonton, kako se drži viljuška kašika, ja ne idem ovako, nego fino ruke sastavljene, pa lijepo kulturno, pa se... Dobro. Sve smo naučili lijepo, ja još uvijek to što je lijepo, hoću da sačuvam. Може ли ја да ја прашам? Дали вие и вашата Pink Panther група го измислувате тој модел каде што со автомобили влегувате, кажете нешто тоа, луѓето да слушнат, нешто да видат како функционира тој свет? Mi smo u jednoj, mi kroz smijeh i kroz jednu tu baš komiku pružamo taj otpor tom bahatom i Ама вие кој си Брос, Тито тука, где е омладина, тамо е шала. Ајде кажете како крадите една златара, например, чисто да знаат луѓето. Ево sa камионима, sa аутима, како то урадите? Pa kako to ima 1000 načina. Imamo recimo, ja sam uradio juvelinicu zlataru na Sovera. Znate li što je Sover? Не знам, тоа е прашуваме, затоа викнав. Evo, to sad ću kod vas vama da otkrijemo makedonsku televiziju. Imam jedan moj drug Makedonac koji je bio sa mnom, Dimče, super tip, radi je sa mnom zajedno Sovera u Holandiju. Evo kako, na Sovera, znate što je Sover? Sover ti je sova, to znači u toku noći od 2 sata ujutro do 5 sati ujutro. U toku noći. Dakle, dođemo oko 10-11 sati, vidimo kuću gdje živi gazda. Gazda se isprati ispred juvelinice, vidimo gdje živi, je tako? To nije problem, vidiš onaj zadnji što zaključava, vidiš, danas ga pratiš ušao u kola, ode tamo, sutra ga čekaš tamo, preko ćete ga čekat kad ulazi u svoje selo ili mjesto, sačekaš ga ispred kuće, onda ga pratiš ispred kuće, to svima je svoje kao ono, etape. I onda, recimo, ispratimo tog gazdu ili gazdaricu, u ovom slučaju je bila gazdarica, tu juvelinicu što smo uradili, znači ja i Dimče, imala je psa, velikog crnog psa. Sjećam se, odlično, još i na auto imala onu sliku sa psom. I tu veče, negdje, Bogu mi, 4-5 sati, dugo sam to, 5-6 puta smo mi tu dolazili, gledali kako što. I na kuhinju nije bilo, kuhinja je bila tu i vrata su bila zatvorena na kuhinju. Jer ja sam računao ako budem čačkao to da će pas da reaguje iznutra. Ali ona ne drži psa u kuhinju. Ona pas većinom ga drže hodnik ili tamo. I to mi je bilo sigurno da neće imati frku neko da se probudi. I ja sam otvorio tu kuhinju i još kako smo sresni, ja i Dimče bili, samo što sam preko onaj prozor izbušili smo rupu pa sa žicom otvorenu kvaku i to je nas. I kako smo ušli unutra, ja samo što sam zakoračio lagano, polako. Tu na sred kuhinje stoji torbica, mobilni telefoni i gomila ključeva. Ja uzmem ono polako, izađemo napolje i direktno na juvelinicu. Uzmeli smo što sitno para, one kartice, našli smo pinko, ali direktno na juvelinicu. Sad jedino nismo imali onaj pin kod, znaš, onaj alarmski pin kod. Ali smo otključali vrata, znači ima brava blindirana, 3 brave, čuda, ima ono za pin. Ulaz je bio iz jedne zgrade, od pozadi, jer ona spušta ispred, tamo spušta tu juvelinicu i ostane tu i vidio sam da izlazi vani. Sve to bilo ispraćeno. I dakle, kako ćemo to, Dimče, da napravimo? Ništa. Grunut ćemo unutra, ti ćeš ovamo, ja ću onamo, puknut ćemo. To je dođe, eto kako. I tako je. Automobil? Ne. Ne kažem za to, ja kažem za Sovera. Da.
To je, sover je kad ispratite nekog gazdu Do doma. do kuće, pa mu uzmete ključeve, pa mu uzmete auto, pa mu uzmete svašta. Zamislite gdje sam ja nalazio kase, čovječ. Pretražim, čovjek mi da tipa, ovo ti je ribar. Nije bitno sad koja zemlja. To ti je ribar, bavi se ribarstvom, pun je para, pogledaj ga. Otkupljuje na veliko ribu, prodaje veliki svotu novca, kešom radi. I oni ga ispratili kući, gdje, što, i mi ga uradimo, ja ga radim, na sovera, na spavanje. I ostanem po pola sata, ostanem. Pa kad uđem unutra, imam lampicu malo ovdje, samo ako i slušam da kol ne vrcka, i čujem njega tamo. Zavisi kako diše, moraš da znaš kako diše. Ako on diše laksan, ako diše ono onda možeš ga iznijeti s pola, možeš ga slobodno iznijeti, možeš ući kod njega, dobro da, kako ste spavatelji, onda ne spavaš, železi odmar, ne može se buditi ništa. Ali uglavnom ja sam toga ribara, ušao sam u kuću, trkelja, ne mogu da mu nađem kasu, ne mogu da mu nađem pare, čovječe, morao sam kod njega u spavaću, samo što nisam stavio još ruku ispod jasnu, nema, druže, nema para, niđe. Što da radimo, jebote, ali ovo moguće. Ništa, uzat ćemo mu to auto, mečka neka najnovije. Prodat ćemo to auto, imamo kupca Aleka jednoga iz Rusije, tamo iz Ukrajine, dakle iz Ukrajinci. 10.000 evra, maraka, koga je, nema pojma. Daće na 10.000 za to auto, koga je auto, ima alarm, ima sve, mi gurili auto, pali auto. I sad Alek dolazi da kupi auto i bezobrazan Alek što kupio kod nas 100 kola, čovječe. Ali sad on kao nešto gleda, otvara onu ladicu, pa otvara gepek, mi nismo ni otvarali gepek. On otvori gepek, unutra zavarena kasa u gepek od kola. Zavare kasa od gepek od kola, čuješ ti to, časna riječ, tako mi Bog pomogu. Alek rekao, izvini, molim te, nije ovo više na prodaju, ajmo porak. I nađemo tu nešto, Boga mi, našli smo cifru, ne znam, sam 150, 200 guldena, da, guldeni su bili to vrijeme. Guldene smo bili, da, to je bilo, sad sam rekao gdje se desilo u Holandiji. Zato ne volim neke stvari da izreknem, znaš, no. I dobro, to je jedna ta varijanta je sover, kako je vi kate. Sover, druga varijanta sa autima, treća varijanta sa onim pajserim, velikim onim, kao ono, s malim šrafcigerom se, znači, prvo malo se napravi prostora, pa se ubaci malo veći pajser i zoštri se, ono, pa onda ide kao čuski, ona velika, i to kad gruneš dole pa gore, pa i to kad se grune ta vrata, cijela uđe unutra, čovječe. Iako je Blinds tako, postoji s autom također, s autom se bije većinom, ne bije se nikad direktno, osim u specijalnim slučajevima, kao što se desilo u pojedinim juvelinicama, ako ovdje je srebro, ovdje je zlato i sad vi ne smijete da bijete direktno na zlato, jer se to s kolima direktno unutra, to se sve prospe, to ne možete da tražite, da skupljate. Dakle, rupa se na ovo srebro, ovdje gdje je srebro, sa džipom, recimo, ako je ona, sve to ima svoje neko, razumiješ, ako je ona roletna do dole, to uleti na džip cije unutra, čeče, pa dva momka sa strane ulete ovdje, pokupe ovamo, vamo se čeka posebno auto. Vrlo je važno bjekstvo. Bjekstvo mora da bude milimetar. Bjekstvo smo pravili, ja sam za bjekstva bio, ja sam znao, dakle, kako sam pratio ponoći policiju, dolazi do Uda, prolazi do Uda i onda uvijek sam gledao gdje im je policijska stanica. Gdje se oni ponoći šetaju. Sve mora da znamo. Znači, oni će doći od tuda. Ja sam znao da plati momke s ukradenim kolima, ili jedna ili dvoje kola. Na sred ulice se parkiraju tamo pola kilometra tamo ispred. Samo rade na onaj znak. Može, ajmo. I oni samo i oni idu kući na biciklama, otvore odu.
Ali kad dođe policija, oni prvo ne mogu da prođu, pa moraju da se zakoče, pa onda moraju da guraju ta auta da bi prošli, ne znaju čemu se zbuniš. Oni su bili potpuno zbunjeni, jer upaljen je alarm, oni ne znaju gdje ništa. To njima, tek kada dođu, i kad vide, wow, ispražnjena cijela juvelirnica, kukolati majka, pali milioni. Misle, to je neka bezveze nešto. Znači, Rajko, za to kako ste fateni, kako se planira, kada ste leželi evo koji zatvori, so koji luge ste se zapoznali, kako ste kradali, kako odi cijelata ta operacija na gledanje, na posmatranje, koliko dena traje, koliko pari pominjali iz vašoj taraciji. Во втората емисија разговараме некаде 75 минути. Моќимо. Ке направиме втора емисија, тука разговараме некаде околу 75 минути. Да, само да vam kažem, ja sam imao moji drugovi, moji prijatelji, ja ne kažem moji ljudi, ja nisam mafijaški šef i to, ja to ne volim. Ali imam, recimo, moj prijatelj me zove iz Belgije. Rajko, dođi da vidiš nešto. Zove me prijatelj iz Francuske, zove me prijatelji tamo. Sutra me ti zovneš u... Ima nešto interesno za tebe. Ja, sutra me ti zovneš u Makedoniju, neko ti se zamjerio teško i kaže, ajmo da ga pokrademo. Ja dođem tamo, pokrademo koga je. Zašto se biješ ljudima? Nemo se biješ ljudima, kumite Bogu. Imaš djecu, imaš porodicu, znači samo lagano. Ja se ne bijem sa nikim, ja se ponašam tako, mene sve smiješ. Ja kad mi se neko zameja da puknemo smije. Znači vi ni smenje ste ukrali milioni. A nešto sam ukrao milione, nego sam ja razdijelio te milione mojim drugovima, mojoj omladini. Ja sam idol tih mladih ljudi, ja imam 67 godina, čovječ. Nisam ja od juče tamo. Što sam odmah u startu na početku moje emisije rekao da govorim 10 stranih jezika, da razmišljam na tim jezicima, da sam boravio u tim zemljama, da ja znam kako to stanovništvo razmišlja, kako se ponaša, o kome se tu radi, čovječe, da bi svog takozvanog, to su mene bili neprijatelji moji iz početka, jer oni su mi bombardovali moju i srušili mi državu. A uglavnom, da bi pobedili neprijatelji, vi morate da upoznate tog neprijatelja. Evo neka bude posledno prašanje za ova emisija. Ste kradali li vo Rusiji i vo Kina? Nisam nikad. Nisam nikad ni bio tamo. Vi ste proletar. Nisam bio u Rusiji nikad. Komunist, znači ali ne znam. Znači vi ne ste kradali tamo nisam bio nikad. Kao što ima socijalistička revolucija. Ne, to su naša braća, ne bi ja tamo tiša. Nisam u Makedoniju nikad krao, niti bi krao Makedoniju. Ja Makedoniju kradem ili u Srbiji ođem. A ovi u pravoslavni državi? Ne, opšte pravoslavne. Ja nisam ni u Grčku nikad bio. Nikad? Nikad nisam krao Grčku, nisam želio u Grčku. Istina žive. Rekao. Dakle, krao sam kod onih ovamo, kapitalisti. Glavni, ovi odozgordo. Sat i 20 minuti. Втората емисија сите овие работи ќе ги анализираме. Фала за првата емисија. Hvala vama, puno pozdravljam moji braće Makedonce i držite se, budite složni čoveče, budite složni u ime naše djece, moje i vaše djece, jer ovo je njihov svijet. Njihova budućnost je u pitanju, ne moja, ja sam živjet još 5-6 godina i odoh, ali to je njihov svijet, ja želim njima da oni budu otporni na te podjele, na oružje, na mržnju. Nemojte dati mržnja, mržnja je najstrašnija otrov i bolest čovečanstva. Mržnja je najstrašnije emocionalna bijeda. To je najveći predstavnik emocionalne bijede je mržnja. Od mržnje sami sebe uništavate, pravite zlo, pa nas, od mržnje sami sebe su uništili taj zapad, vidite li? Oni se Njemci sami sebe... Dobro, vi im pomognate со кражба. Значи, вие сте им помогнали, не малце да се уништат, да ги окрадите. Се гледаме, значи... Hoćemo. Puno pozdravljam moji braće Makedonce. Ке види ова едно интервју од две продолжање. Hoćemo, ja volim uopšte, ja sam iskren, ja se ne foliram, čovječe. Ja sam, kao što sam već rekao, ja sam položio zakletvu ću braniti i čuvati bratstvo, jedinstvo. Bio sam mladić, golobradi i spreman i bio sam spreman da poginem. I ке кажете како се маскирате, пошто вие сте и фризер, како се маскирате, значи тоа pokazat ću vam ja fotografije, čovječe. Во второто интервју. Ja imam o svemu što pričam, za sve što pričam ja imam dokaz. Dakle, nije to bla, 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 to. Благодарам, фала многу. Живи. Ова беше првиот дел на интервјуто со Райко Цушевиќ.
имаме некаде повеќе од 2,5 часа снимен материјал. Една ексклузивна приказна која ќе им се допадне на сите кои сакаат ваков тип на интервјуа. Тип на интервјуа кој можеби наликуваат на емисијата во Центар од некаде пред 5 или пред 10 години. Знаете, во изминатите 25 или 30 години и емисијата во Центар, и јас како водител на емисијата во Центар, и ние лично се менуваме, и нашите афинитети се менуваат, и нашата публика се менува. Гледате, сега доаѓа некоја млада генерација на возраст 15, 16, 17 години, кој ги гледа анализите на емисијата во Центар. Таа генерација ќе биде генерација која за 5 или 10 години ќе дојде на власт во Република Македонија. Бизнисот во Република Македонија кој ги имаат во своји раце. На тој начин ние всушност го продолжуваме векот на траење. Правиме вакви интервјуа, правиме вакви емисии, 30 години емисијата во Центар е најгледана во Република Македонија. Зошто? Бидејќи има верна публика која 30 години не се откажа од оваа емисија. Јас се благодарам, се поклонам пред вашата добрба. Втор дел на интервјуто со Рајко Чушич, недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.